Bathi phakathi nenyanga ngenyanga yesithupha ku2018 kwase kuvele kwafika ke iforms ke manje liphuma ku correctional services ukuthi salibhaliwe ke manje ngqo lathi sibani ngubana lisabhaliwe ke lona ukuthi unyazi lwezulu silibhaliwe lwathi sibani ngubane igama lakhe angilazi kodwa waka ngubane uthi laselithi uyaphuma ngo2018 ngenyanga yesithupha insuku zaba zu4 kwahlukana insuku kuphela iforms lathi zu4 kanti ephusheni kuyena lalithe zisithupha kodwa inyanga kwayiyo nonyaka kwayiwo into yenzeke emfihlakalweni ngakho ke yizo zonke izinto lezo iphumile lensizwe yiNazaretha manje ke siye sikubukeke lokho sithi noma umhlaba ke unzima ubukela ukukholwa phansi isimo seCovid njengoba sinjena nje isimo seCovid sibukela kakhulu amakholwa phansi ngathi awona umsebenzi walutho amakholwa adala unembeza kubantu abantu nje abanawo unembeza usekho kubantu eminyango abantu babulala abantu besifazane nje baphendukele umoya abanabo nembeza manje angeke uwazi ukuthi umuntu wesilisa usathatha isibindi sokubulala umuntu wesifazane kumnandi kanje ukushada nomuntu wesifazane moshe nomuntu wesifazane ngisho ungamthinta ngesandla nje uzwa kahle ukuthi umzimba womuntu wesifazane awunayo impi kodwa ukuthi ambulala zamnqume entanyeni awazi ukuthi umuntu wesilisa usuke sehlukunyezwe yini ngalendlela edala ukuthi abulala umuntu wesifazane azamnqume into engabe yenzeka ukube uhulumeni ke akazizwe izinto ekhulunywa abantu abangelutho ukube kuyenzeka ngabe kuthiwa kubuzwe emadodeni ukuthi asuke ehlukunyezwe yini kangaka ngoba amadoda lawa ahlumeza hayi ukuthi makuthiwa kukhulunywa namadoda kukhulunywa nanomuntu nje ongazange ahlukumezeke ukube kukhulunywa ngabantu abake bahlukumezeka ke kulaleleke ukuthi kahle hle engazenza isihluku esixake ngalendlela yini emhlukumezile ke kungajaha ukuthi uzoboshwa dilikelwe ijele ngoba amajele noma engadilikazi abeyishumi akana ndaba umuntu mebulala umuntu usuke selimele emoyeni usuke sefile umuntu nje ubulala umuntu wesifazane uma ubheka kahle hle ingqondo yakhe isuke isifile usuke ngaseyena umuntu usuke sefile nje total njengoba ukuzwe ukukhona umlando othi noma inkulumo ethi umuntu ufe ephila hayi ukuthi kusuke kukhulunywa ngento engenazizathu uma ungasukulandela ukuthi yingane kuthi ufe ephila singabeka izizathu umuntu ukubulala umuntu wesifazane akuyona into elula ukubulala umuntu wesifazane indoda ungayibulala mayibulaleka ke ngoba ningake nigwevelane naye ikhipheza ikhali na ukhipheza kwakho ikhali kodwa umuntu wesifazane usuke ngaphethe isikhali isidingo sokuthi abulawe uyabona ukuthi lo muntu usuke sonakele kakhulu ngaphakathi ukusuke kudala ukuthi ezebe nesibindi sokubulala umuntu wesifazane akusekona ukuthi kubatshazwe abantu besifazane basempini enkulu kabi kulokufa bakufayo futhi ngicabanga ukuthi akuyona lempi ukuthi infection fight ngicabanga ukuthi lokho kuthi war ngendlela ababulawa ngayo ngoba umhlaba wonke manje ngisho amaphoyisa ayababulala ngeke ungitshela ukuthi uzovikela ubani umuntu obulawa yiphoyisa ubani omnyaka azomvikela ngoba umuntu wesifazane uthemba indoda yakhe kuphela okuyona efanele ukumvikela ayikho enye indoda esuke izoqhamuka ngaphandle ithi ivikela umuntu wesifazane manje mayezothemba umuntu wesifazane ngoba mezothemba ngaphandle indoda ehamba ngendlela ehluleke ukuthemba lahle linayo kufanele kuchaza ukuthi kahle hle nina bantu besilisa hayi ukuthi kulegxekwa ukuthi khona umuntu wesilisa khona indoda khona yonke into akusizi lutho konke lokho kufanele kubuzwe kahle ukuthi baxakwe yini abantu besilisa kubantu besifazane okudala bababulale ngesihluku esingaka bese baphumele eshashalazini kabantu besilisa ukuthi uyabona mina ngomunye umuntu wahlunyezwa kakhulu umuntu wesifazane kodwa ngimbulalanga yini yadala lokho nembeza engathi ngacabanga ingane yami akayizalayo ngacabanga yena ngacabanga uNkulunkulu ngacabanga yonke leyo nto ngayicabanga ngayibuyisa ngayibeka la kodwa uma ungakhuluma ngokonakala engangikulimele emoyeni akukho ukulimala okudlula lokho engangikulimele ngoba lo muntu ngumlobolile umkami isizathu esimhambisela ngisazi kodwa mesefa esebulawa kuzozogxekwa mina kungagxekwa isenzo esidala esaxabana naye ngakho ke ngiyacela ngazuthi umhlaba ungabavikela abantu besifazane ukufa kwabo akusemnandi impela ngiyabona laba babulawa izingane zibulawa yigebengu ngeke usho lutho kwisigebengu masibulala umuntu ngikhuluma ngomuntu okuthi ufele othandweni ukuthi umuntu ofele othandweni ngoba sishelana esithandana sibukana ubuhle nami ngikubuka igobhe nefaca ezinhle
uthi wamuhle lo muntu amazinyo mahle yonke into yinhle yinini la sengiqale khona ukubona ukuthi ufanele ukunqunywa entanyeni akubekwe izathu ke lapho sokuthi abantu besifazane baxakaphi yebo bayahlukumezeka nabo kakhulu nabo abavezeka ukuthi beze bedale lento ebabulalayo bayidaliswa yini hayi umuntu vele ebona umuntu wesifazane eseyinyamazana nje ubona ukuthi ngawe uyamdubula noma uyamnquma yonke lento umuntu wesifazane umnandi ngisho indwangu nje mawuke wayithinta nje yakhe uzwa kahle ukuthi akayona impilo lomuntu uthinta isitho ukuthi la uzwe kahle ukuthi ukwazi kwamnandi la ngithinta khona mase kuthi ukhipha umbese unqume entanyeni sekwenze njani inkingi ikhona lapho hayi indaba yokuxeka kusiza lutho nodi likajele labeni bani ekuthiwa bazonikwa bona abasiza lutho ngoba bafa kunjalo abantu besifazane uhulumeni unika umuntu udilika jele ongaphezulu edle inyama engenathambo umuntu kube kuthi ugwethu udilika jele umuntu wesifazane ugwethu udilika jele enhlabathini noma ngabulele phezulu kwegabede akalisusi ngoba ugwetshiwe le ndoda imgweba udilika jele yamfaka enhlabathini uhulumeni ugweba indoda udilika jele uyinikeza inyama imuphi udilika jele omnandi lapho ngoba udilika jele oxakile omnandi nje mangathi uyakhetha nje ukhetha ukufa noma ukhetha ukuphila udle lapho udilika jeleke iminyanga eyikhulu udilika jele abathathu ube la kodwa udla inyama lapha ejele nami ngawukhomba ukuthi awu ngizodla udilika jele wasejele ngoba angizokhokhela gesi angizokhokhela anginamali nje akukho nje ukuzongifuna kumina ephaketheni ukuthi anginamali u10 years vela yikho into ezongifuna imali udilika jele ongcono ke lo unalo udilika jele wasenhlabathini manje ke vela yikho into osuke yenziwe ngokunikwa umuntu udilika jele bebulela umuntu into efanele igwetshwe ukuthi musu kubulala umuntu uma umbulala uxakwe yini ayikho into engakhulunywa noma ngabe baxabene kanjani akuvula ushashalazi lokuthi abakhulunywa futhi abantu okufanele bekhulume udaba lwethandana abantu abaganile nabaganiwe ngeke uthathe umfana ongaganiwe eno35 years uthi akazokhuluma udaba lwethandana wazini lo mfana ngokwazi ukujola kuphela manje la ema-ofisi la kukhulunywa khona ukuthiwa kukhulunywa indaba zethandani yile ema-ofisi kuma-social worker uthatha umfana ongaganiwe ezothiwa akazohlala la emukele udaba lwethandani engaganiwe wazini ngokuganwa lo muntu ngoba akazi lutho unethatha umuntu oganiwe noganile kuthi abahlale phansi bemukele udaba lokuxabana kwethandani bese bemukela ke bese bayalanyulwa ke labo bantu ukuthi wena unenkinga ngoba wenza nje wena unenkinga ngoba wenza nje hayi ukuthathwa abantu abangaganile kuthiwa nabanye abehluleke emzini thatha umuntu owehluleke emzini wachitheka ubusuthi akazothatha udaba lwethandani vele labo bantu uyabaqhatha nje ngoba uzoqula icala labo wrong bephumele eminyango uyithi indoda ngizokuthola ekhaya angithi la indlini uliqule wrong leli cala kodwa uma ubeka abantu abaganile nabagane kahle abazi ukuthi indoda iphathwa kanjani indoda iphathwa kahle nomfazi nomuntu wesifazane uphathwa kahle akekho umuntu ophathwa kabi ngoba umuntu wesifazane kufanele ayazi indima yakhe akayidlalayo umethu seganile nendoda yazi ukuthi mase ngithi ngiganiwe kufanele umuntu wesifazane ngimphathe kanje ayifunakala indoda ethi mayihamba emzini wayo ingasho unkosikazi ukuthi yapi ivele iphumisa komphefumulo umphefumulo awusho phela ukuthi uyapi mawuphuma noma esogweni noma ezulwini awusho umphefumulo ukuthi uyapi manje nendoda kufanele indoda ukuthi iqhoshe ngobudoda bayo ukuthi angifuni ukubuza ukuthi ngiyapi kodwa uma isifile lapho isifika yathola inkinga umfazi uzotshelwa manje kuthiwa ke embathe ingubo kodwa ubengazi umfazi ukuthi lo umuntu wesifazane lo muntu ukuthi uyapi ningixolele ngalolu limi ukuthi umfazi cha inhlonipho phela efunakalayo la kodwa ke manje usiko lolu ngomthetho hayi ukuthi inhlamba cha akuyona inhlamba kusuke kukhulunywa nje ngokuthi lo muntu uzefe aze hayi ukuthi ngoba ukuthi libekwa kanje ngoba lusanhlambana aliyona inhlamba nje ngoba nako abantu sebafunda kakhulu ke ezinye izinto sebefune zibekwe ngesingisi khona kuzobe ngathi isingisi noma sihlambalaza uma kuyisingisi nje umuntu uyazi ukuthi si right akuyona inhlamba le kubhalwe ngisho eBhayibhelini ngalendlela engisho ngayo manje ke akudingeki ukuthi umuntu uma wenza ngoba ehamba ekhaya evele ethatha ukhiwe emoto kuzwakala imoto isiduma akabike ekhaya ukuthi inkosikazi ngisayindaweni noma ngabe unesithembu ngiyaka masibani ngoba mase efala endleleni uma sibani abana akazi ukuthi indoda ibizephi lo wazi ukuthi indoda iyeka sibani kanti indoda ivelelwe inkinga endleleni manje ke konke lokho bafowethu ukuhloniphana ekhaya inkosikazi akadlala indima yakhe nendoda idlala indima yamalungelo nje yiyo leqediswa
ingane kuthiwa zihloniphi zani kwamalungelo kwathiwa ingane kufanele yenze into eyithandayo engabuzwa ukuthi ishoniphi ingane kufanele ingashaywa nganene engashaywa kuthi ingane ayitshelwe ngomlomo lezi ezamaphara zitshelwani ngomlomo ngoba phela kufanele ukutshelwa lezi ezamaphara ngomlomo kuthiwa aziphume lapha emgodini ngoba phela amaphara yingane ezalwa abantu azizalwa umgodi ama-bridge lawo ziphume kanjani ekhaya ke maku ukuthi zifanele ukungashawa azihambe zobuyiselwe emuva ke lapha ema-bridgeini zitshelwe ngomlomo kuthiwa iphindelana ekhaya ngeke ziya ingane ifaka uswazi ukuze yesaba ngisho ukuthi azishawe phela ngoba umhlaba uswaba nje kodwa ingane ixwayiswa ngoswazi ukuthi lento ayilungile hayi induku hayi imvubu uswazi mina ezami ingane ngazikhulisa ngibekeli inswazi ezintathu ngathi lolu swazi lwakho uma uke wona wena nanti uswazi oluzokushaya wena ingane zibona amafosi zibona uswazi luze lwagoba lwathi ithi mayilibheka ingane icabanga ukuganga yesabe lolu swazi mayiganga ngenkane ngithatha uswazi ngishaya ingane bese ngilithathe ngilibuyisele lapha ixwaye njalo ezami ingane azange zingihluphe ngaleyo ndlela manje ke uswazi olungisa ingane kodwa ke ningazishayi ke phela ngoba sesibuswa ilohulumeni oflat qondile okubi kulungile okuright kulungile konke kulungile kulelizwe ayikho into ongabe usayihlaba kodwa ke ngiyafisa ukuthi umhlaba nje ngoba unje ubulawa amalungelo nje awangabe kwilimit yawo ukuthi manini phela la mawuphuma ekhaya nkosikazi isho ukuthi uyapi mawuphuma ekhaya ndoda isho ukuthi uyapi unkosikazi uzosho kanjani ngoba usuke ufuna ukuya la ethanda khona ngeke esho nendoda izosho kanjani ngoba isuke ufuna ukuya la ethanda khona ngeke isho ekugcineni labantu mase behlangana ku BNB uzokufa umunye ekhaya manje ke ngiyafisa ukuthi umhlaba uzwe kahle ukuthi izwe lonakele kanjena nje impatho kuyona yonakele bekungenje naqala ingane zamafezandle bezikhona nasendulo kodwa bekungafi umuntu ngoba bekade kuyiwe eminyango ebaleni kuyohlala ebaleni emlotheni lapha esangweni uqulu icala ukuthi lengane ivele kanjani kwaziwa kahle ukuthi kuthiwa yini ingane ilongwe leli longwe lami ngizoliphakela ukudla la ekhaya yelami hayi ukuthi ngizobulala unini into ezokwenzeka uzoxolisa ebeka isenzo esamehlela ezengene kulesilingo selongo ebese ekhipha inkomo ageza umuzi ageza inkomo nembuzi ageza umuzi ngibaphakelela abantu abambonke akekho ozokufa kodwa namhlanje idumbu ziyalekanyana umuntu ubulala ingane abulala unina abulale yonke into axova abulale ungitshele baba masekuye emaphethelweni ebulale yonke into ibulale yonke into indoda yini amalungelo ngakho ke ngiyafisa ukuthi umhlaba awube nolwazi ukuthi isimo sinjena nje amalungelo anomthelela angisho ukuthi iwophela ngoba kuzothiwa ngihlaba amalungelo kodwa wabhekini awalinyithe ukuthi cha unkosikazi akahamba agcinela nendoda ihamba igcinela of the day on Mega Grace Hour. 71.4 FM olwakho na. Siyabonga kakhulu ke ngane zakwethu ke mina ke igama lami nguPatrick ngiwadlala enkandla ke esigodini samagwaza cha beku intshumayelo noma bekuyimisebenzi yonyazi noma imisebenzi kaShembe ngomlomo kamgcotshwa omkhulu othembekile umfundisi umfundisi uNdlovu esandanezwe besethulela ke ubufakazi ngemisebenzi yonyazi ngemisebenzi kaShembe. Siyabonga ngane zakwethu sophinda sibonane ngokuzayo hlale nje ni follower uDumo FM ni subscribe ku YouTube uhlezi nithokozela izinkonzo ezimnandi kanye nezintshumayelo. Siyabonga. uDumo 71.4 FM olwakho nawo ukubonaba ngoJuly nokho ke kwakudaliwe ukuthi ngelinye ilanga sothola uJuly onje ngicela ke ukuthandaza